زندان عبدێ کۆچبەرێکی خەڵکی ڕۆژەڤایی کوردستانێ ji قامیشلوێ ji bo ku xwe bigihîne Almanya 3 mehan bi rê de maye tiştek nemaye û qaçaxciyan neanîbe serê wî heta ku xwe gihandiye Almanya sînorê 8 welatan derbas kiriye Kurdistan, Dubay, Ukrayna, Moldova, Romanya, Hungarya, Nemsa û Almanya. Çûna xwe kire dokument ew vîdyoyên xwe wî vîdyoyên xwe ji Rûdawê re şandibûn berî demekê lê gotibû heta ku ez negihêm Almanya belav neke ji ber ku ji aliyê qaçaxciyan ve dibin tehdîda kuştinê de bû me jî ew vîdyo li cem xwe parastin belav nekirin li cem me soz e ew gihîşte cihê xwe vîdyo û wêneyên ku wî bi xwe girtine em di Rûdawê de belav dikin hûn dibînin ev vîdyoyên wî ne dema ku bi rêva diçû girtine di wan dîmenan da jî diyar dibe ku çi qas zehmetî dîtine û qaçaxciyan çi anîne serê wan ev dîmenên ku wî bi xwe ji me re şandine ve ew niha li Almanya dimîne ev dîmenên zindan Abdê ne bi rêva diyar bû ku ew şopên îşkence şopên nexweşî li wan de li cem wan peyda bûne li ser laşê wan zindan Abdê ku niha li Almanya penaber e ji bajarê Gîsên li gel min e zindan êvar baş bi xêr hatî berî niha dema ku tu di rê de bûyî tu di destê qaçaxciyan de bûyî te vîdyo ji me re şandin te nexwest em wan vîdyoyan belav bikin vîdyoyên nexweşî hene vîdyoyên gelekî nexweş in hinek jî hebûn me nikarim ev belav bikin sebeb çi bû qaçaxciyan çi dianîn serî we birêve destpêkê êvar baş işte û işte mejanê wî taraf bes ez nabêjim riya Ewropa ez karim ji te bêjim bêriya mirinê ye em ê bêjin طبعا tiştê ku me ji qaçaxçiya çima riya mirinê bû zindan tu ka ji min re behsa wê bikin çi xeter di wê rê de hebû خودê xeter gelek heye em bi gavaz bêjim te riya mirinê mesela gotinê waw ke rojê pêşî gana em çûn melpêş dîtî ne wek wê bû mesela ji mer gotin siyarana tayarana ême me ji dît me gabe dît carekê di navbera di dewleta Moldova û Romanya da av vek hebû avek weke navbera herêmê û Rojava de bû dûlabê siyara dan me xwe avê jî kê xist yani me mirin dît jî kê yani hinek ji me par avê çûn bes xwe xilas kirin bûyê nake yani ji vê ez bêjim bê riya mirina em di gabê de gelekî man me serma dît grûpê li pêşiya me piştîm gihan wana kê taban laş nedîtin û kelaş wana wana ji mir got got me kesê mirî jî birê de dîn ji vê ez bêjim riya mirinê ye aha mirine yan hatine kuştin ne mirin serma kak dil bixwîn serma gelek zor hebû yani carek jê tê çavê min gavan gana got got noqtê bide min ji bo em xwe bigihînin ta yani heta destê min mobayl nedgirt biraderek bo jî xelkê Rojava bûm bu yahî katê jêr bişîn ez nema karim serma yani me xwetel û çekê xwe bilor wê avê xist heta ew avlor mezva bû taban neb saetek û do bi 11 saet emûlot man hûn çend saetan dimeşiyan yani 8 welata derbas kirine sînorê 8 welatan divan sê mehan tu di rê de mayî çend saetan hûn meşiyan e xwedê gelek yani ez bixim ser hewdû de ez garim bêjim te 3-4 kîlometr em meşîne taban cara kêm got em dimeşîn 3 saet 4 saet weke cara got kêm em meşî ve 3 saet 4 saet bana me got ev xweş weke dibêjî mişwarekî gelkî biçûçik bû em tê de dimeşîn baş ew min dîmen dîtin zindan ev hinek sor bûne yani nexweşî li ser xelkê peyda bûye li ser cildê xelkê ser yani laşê xelkê تخطور مخطور تنبون دماغ ياك نخوش تكتشت كرن لوي تشولي شو دبو او يا رومانيا ولو مرتبو او نخوشي او يقو مشتر او فودي مشتر شيان او ايم بون كاك دل بخوين امبرن شقاقي او شقاز بيجم ديارك فيديو انا كيجي كي مداخستنا اسكار بيج مرتجان ام بونا بينجي كاستي دا تولو ما باتا وانا او نخوشي قالك تي دا زور بو درمان نبو منيري بوم دركم قبائل روج رومانيا ام دركت بانا يعني بوليس يم قرتبانا كبسمها بانا ام ترصهن يعني قالكي اف صورت تاع اف صورت تاع من التلفزيون اف صورت من كشخصيه صورت من وك حساسيه بمرشيبو طبعا درمان مردان تنبو باش من حس كنت هناك جمره بحث قاچاجيان بكي زندان كرنو قوتني نوان وكهفن
سوز و گوتن نا. کرنین وان وکه همین لا بس لي مخابن كاچاقچي ما بتباهي خلقي روج افا وروج هلات وباشور وانا كينا بس كاك دل بخول ازيل فيدر كي ازي ملاحظه كبسيط بيجم قافا كانت كبي سريا خويا كاچاقچي ده برسنا طبعا جروب يقول بيت برساج واتكي من برسكر مثلا اما كردي اليه باشور بن باكور وانا كي بن تماهبي بيجنا ما مثلا ام 5000 يورو 6000 يورو كان ایرو روش ما خلقی روش آباد دفتر و نیب دینن رغمی انه قاچاقچی ما وانا که حمو کردی منه یعنی ابجی که سردمه که گلکی مزن مدید و ایرو روش ما از بیجم تا قاچاقی یعنی گوتن وانا نو کبدوتن قافا جرا ام در كت على اساس الطياره ام هاتنا السياره ام هاتن قوم مشي يقولوا ما قيمه فاني بيشتي مشي از بهور مش بيقوتنا خو طبعا خورت مرج هبون قنام عين ده ما ابي قوفا ابا والسياره وزيش ما اليه دي ابي طيب يا اخي بلكي هناك ما نزان خبابي جناب ابي واناكي وابنا مشكله من بارول ودرت كبي بوليس وري ايروج بوليس سرسينورا كي ما بقري يعني قال كي زحمتي يعني هندقين مرحله كيكو مثلا فهم كر يعني سوزا طياره ددن وين الطياره هيل دوي والبري وددنا افا كي تكركي اوتومبيلا كي ددن ود بيجن خبا فيجا افي لو دريت نكاري لهمبري يعني قاچاقجي دركفي يعني التهديد هي قاچاقجي لوان دران لو تشوليتا تهديد جي دكاي يعني كوچبران تهديد دكن بخودك التهديد كشخصيه خو من نديد بس البيدر كي تشكرنج ما كتشتي بمره تشي مثلا ام الباجار كي بن غنام درباس بون جو نقطه بدن ما يعني نقطتنا خبينا ما ويناك دلغور قدا تهدى قبو ساعه ام الغابه كي مانش سرما وانا كي داويا مساله هات ام برنجي كي ازراسي بيجم كتشليح تشيد بي شن قيمه ما شن توايج مستاندن ام بنفسها جلي خو ام دركتن قابا ام كتن سريا ما قومي كم كان الي المان واناكي او دبيجي تدبي كاب هرا فريق درا بدا يعني انك داري جابي مشي بوج يكيرو بوت فريق بوت ندي طبعا ابوت بقي ندري السر كنال بيجم جير بوت بو يك بشكا وكا يك بوشكل بيدر كيمر بو هيك مشكله الجمنينه غابيا يعني تشتي بوت ندي جي كي تشوي تشكيس شي خوش تشكيس زاركي خوشوي يعني خورتنا ورو بربري بو هركر مغو بالسنه قافا ايرو روج تابقاس تشدايا نصر وي صد يورو يغشتا بسطيني بدي ده بس سلامتي خو بق هنا جبرقو مالبات باشي هنا بله قال لك سباس زندان عبدي كوتش بخوين ازي هبي كتني خوازم طبعا صدمي واب هنا بربنامج شي وراستي اصلا اليه هرمي وطبعا ريفبريه ده ايرو روج يعني جوا در فدا بان ما بو ام مالباتي ما كان الهرمي هبانه مي دجاسي جرا دريا كنال وار مداوي كرمه بول اوروبا باعتبار لما الشمل اوراق وانا كشيت بن ايرو روج ام تشون اليه هرمي ام تابيت اليه ريفبريه جمت ابيت اليه دي يعني افتش ايرو تشما تشينا بي ما دام ايرو اوروبا ب 1000 كيلومترايا زاروك لما تشمل هنا مال باطي خو تشما نبره هر دوكاره تشينا بي ولي قال لك سباس والنقطه دوا ازي دافازي كديكم ان كان لما تشمل اي زاروك ان كان تشيد بن لهرمي از بهبي مدرفتي بدنا عالمي وهر المقابله خو جوا ان ابادي ولا ان هرم بي قال لك سباس زندان عبدي كوچبر كرد المانيش باجار گيسن ميواني بوي